Sikiliza, nataka nikuoneshe mfano moja ya maisha ya Ukristo. Kama mtoto akiwa na conscience kwa mzazi wake iko pale, huyo mtoto anaishia kebia, hakwake na shaka, hana uoga kwa sababu anajua mzazi wake iko pale. Anaweza kuwa mtoto wa fujo, anafanya vyote, basi anajua mtoto wake iko pale, mzazi wake iko pale. Na kwa Wakristo ni hivyo. Na kwa Wakristo sisi ni hivyo. Ifo tukue conscient. Wakati unaishi na conscience, uko conscient ke Mungu yuko pale kwa upande wako. Hautaogopa mabaya, hautaogopa kitu. Paske unaamini ke Mungu yuko kwa upande wako. Paske unaamini ke Mungu yuko kote yako hata kuacha. Alors, acha nikuulize swali moja. Eske unajua Mungu alisema, tazama mimi ni pamoja nanyi hadi mwisho wa ulimwengu. Alors sasa unaogopa nini? Eske hii conscience iko ndani yako kila mara sawa Mkristo? Eske hii conscience, hii imani iko ndani yako ya kujua ke Mungu iko pamoja nami? Au kila mara unawazaka ke Mungu iko mbali, Mungu haiko hapa, Mungu iko mbali sana. Akumbe Mungu iko pale pale. Alors, tukue sawa sawa, tupate kuwa watu wenye kuishi hii conscience ya Mungu, kusema ke Mungu iko karibu nasi. Tupate kuwa watu wenye kutegemea Mungu, tunajua ke Mungu yuko pamoja nasi. Na ndio maana Paulo anatuambia ndani ya Rome 8:30 anasema, ikiwa Bwana ni kwa upande wangu, nitaogopa nini? Hakuna kenye unaweza ogopa, paske unajua ke Mungu yuko kwa upande wako. Hakuna kenye unaweza ogopa, paske unajua ke Mungu hata kuacha, Mungu yuko kwa upande wako. Sawa sawa mtoto vile anavyosema, mzazi wangu yuko pale. Hana confiance kwa wazee, hana confiance kwa watu wengine, hana confiance kwa wengine, lakini anakimbilia kama mzazi. Anaweza pata shida, waenzi mchokoza huko, wanaweza muderanger, mais mtoto atakimbilia mzazi, paske anajua confiance yake ni kwa mzazi. Alors tutegemee Bwana. Tukuwe na conscience hii kwa Kristo ambaye tunaishi, tumtegemee Bwana. Alors acha nikwambie kitu kimoja. Hauna besoin ya kupata kuwa reconnue na watu wa dunia. Hauna besoin ya kupata kuwa reconnue na watu wa dunia, lakini una besoin ya kuwa reconnue na Mungu. Hauna besoin ke watu wa dunia wakujue, wakuone, lakini uko na besoin ya Mungu, ya kuwa reconnue na Mungu. Alors sogelea Mungu ndugu mpendwa. Sogelea Mungu kwa sababu Mungu ndiye mzazi wako. Mungu ndiye tena Mungu wako. Mungu ndiye yote kwako. Tumainia Mungu, sogelea Mungu. Uko tuna besoin ya Mungu tu mbele yako. Asante. Wajua presence ya Mungu kwa maisha yako ni mali. Presence ya Mungu kwa maisha yangu ni mali. Presence ya Mungu kwa maisha yako ni nguvu. Presence ya Mungu kwa maisha yangu ni nguvu. Presence ya